Bishop wa kanisa ya Kambakia Christian Center no Bishop BURIA na atarĩrĩtie ATONGERIA baja MERU ni babanganĩte Maromba Ja manene mũno aja MERU. BURIA augĩte gĩtũmi kĩa Maromba Ja nĩ kĩenda kũreta hamwe a MERU na kinya ATONGERIA ĩrĩ njĩra ya gũtumĩria thĩĩrĩ. Baututuri muungano jwa mapastors ndene kaunti ya MERU itukuthithia ntuku gucoka Maromba KINORU na tumithithie twi na ithogane ria kwita ATONGERIA betu bombe ukethirwa tuna governor wetu twithirwa tuna senator wetu twithirwa tuna members of the assembly ku twithirwa tuna members of parliament ku kena tumba ku paint mbicha ya kuonania county divided na bonde tubanenkere kanya akomba guita statement and the focus iri mbio tukwe Maromba leadership yetu tutagetete kumba kureta about between 20,000 24,000 unini ngwen into me kire this areas ichonde as the patron of bishops in the county ibamburia aliana governor aliana senator aliana members of parliament aliana MCAs and I'm doing that nambuge mwankadha hii kutunonronwa untubuthuku untubura bwa kwerekana ati chairman wa ABC nenda kuragwa enda kutekwa na kuragwa ira ni retete untubwa tension ndene ndeguru na ibutu kwenda kwaria tuge no tunokono kona kumau mheshimiwa Kalonzo amana mheshimiwa Martha Karua ibarambirie kwari na bakigwa bago gato terete mutongerio wa Azimio nikenda keja kuma South Africa na rari eja nikenda tubuna nkara mwelekeo twiromba atiri nandi njera chakwa u twiromba tukiwa tukauga atiri muntu utata thiri muntu utikumenya the value of peace no rota meta bautu in Kenya tumetete several times na itukumenya na randi guru ita iromba rakwa ni tuchitana eni kumba kuthiria thina chetu kisheria 2007 ya mbererie na gantu kidogo twistuka endeguru eji neka yari egwambiria guka mwanki turombete na tukwatike murungu ategetikiria Kenya ekinyanto au KAIRI na antu bomba kuona bya korea on their tables ana bomba gucoka skuru batena ugua apwa komba kumera maandamano kirundi kiukira shindo rietu na Yesu Kristo tumba kuona ndeguru yetu igeta na mbere ura kubatere ende kaya gwetikiria 1 minute incitement chia kumakiri anybody ikaya kuthira kuna muntu ina facts chia anga election yaiwa anga kuena kwa geta I think kuna mechanism cha kisheria ichie followed otherwise antu ba move on otherwise antu bena focus ya uchumi bodho kuburuburubo toma antu de moba karara batena vya korea they worried in this sense actually IBC otetuenyo at the moment no mwe na uo mwe na ikiri under commission mchelule so that's a worrying stage na itokonda turia these institutions chetu fast track quickly so that the country inyakweta kuna obatu bwa an election how is it going to be managed